Colosseum District Magistrate in MLA in San Pui vote share felani ma chu silai le pok e thileng ma ken chwa phalani lo di pe ka chwa Colosseum ba vo in khan RTI week man anin Varing tile sai rang in kar le ko le hia pui in kar kong chelai siam than khan ni thei na sum do la ni thei Mexican le bura pur le thei lian te chwa helai kong hi le jang khan an zo lo chan CZS cable chung kwa te chi bai ule Noel van rat pui kani a tuna chwa chan chin har kim chang zo kin lo ngai tha ang Pol shang shang MTOA MTDE MTDA MTA MOTDA le KDD WJLC ten vaireng tele sai rangin kara bungra phurlir theitlan lo an rela wangin sarkar chuan POL in ren chem na atan rual khai pek na siama jung khat zela 2 wheeler tan liter nga LMV tan liter som MMV tan liter som ni le HMV tan liter som li ani thu Colosseum DCSO pulian chuma chinza chuan min khan thu chwa siam hei ba ka hian petrol pump tin te chu oil din mun ni tin report peturin a shat tir ngal bok ani Colosseum District Magistrate in MLA in Thanpui vote share felani ma chu silai le pok thai thileng ma ken phalani lauti thu pe ka chwa Election Commission of India chuan Mizoram MLA General Election sangni somni pathum nei hunatan November ni sari sangni somni pathum aruat felta ka wangin Election Model Code of Conduct chuni min atang a manjan ni in Election Commission of India chuan thunei na apek mangin in thana nei na tur state zonga silai ken chwa khap achul thuati chhuak Hewang hyang Colosseum District Magistrate Pujon LT Sanga chuan October ni kwa sang ni somni pathum khan section 144 of CRPC 1973 lo chanin thu pe ka choa Colosseum District hwam chunga silai eng chi po silai mu ba ka puak thei thil eng po he thu pek chua ani atanga result pwa ni thlengin tuma in an kengemo an pain an mang chuak tur ani lo he thu pek hian magistrate police armed force le BRTF mi te ahwam lawang Colosseum pa voin khan RTI week man ani voin RTI week man na HDC conference hall a nei ani a additional DC melody ngur than tluangin in khoma kai shwaya pi melody chuan RTI week chu in than puan ani ta ka wangin program lian tham siam mang turin harsana sang sang om thua soi khwaleng Colosseum DC pujon LT sang chuan thu soi na nein RTI week chu na hau tak tak ani thu soin Thok tu pek bel an ni lo awangin thok tu te po in dai a har thina ti a chan na xerox man po dora copy khat cheng nga ni lain cheng khat a pek chhuani a department chuan a hlau char char ani ati RTI chu man swal thei ani rualin tangkai taka man thei ani thu soibok District Resource Person Sila Lian Pui DFDO chuan RTI Act chungchang presentation nein RTI chu BPL tan man choi ngai lova Paul minga dil thei ni lovin India khwale tui dik tak ten sarkar malak na kumsom ni liam ta mi an zo thei thu asoi Colosseum RTI week man na hian CZ Higher Secondary School le St John's Higher Secondary School zirlai thanchwa bik te antela NGOIO chanchin bumi le department head te antelani Varing tele sai rangin kar le kol kul le hliapui in kar kong chelai siam thatwan ani theinan sum do na lir thei Mexican le bungra phur lir thei lian te chuan helai kong hini min atang khan an zo lo tan lir thei nei tu le akhal tu pol sang sang in tel khom JSCPR chuan varing tele sai rangin kar kong le kol kul le hliapui in kar kong te chu tlan na tla ka that thom that ani ma chuan October ni kwa zingdar sari atangin zo lo tan an rela an thu relangin Mexican ple achunglam lir theilian te chuni min zing atang khan he kong a hian tlan lova he kong hi zo luya anom lo nan pol sang sang member te chu mun ruka an duty ani zona changin JSCPR shwai tu de chuan vareng te le sarangin kar kong a hian lir theilian tlan lui tum dan ngai an om lo ti an soya aizol atanga asam lampan tur nam dang lir thei te po he kong hi zo lo tura an lo sha tir zel thu an soi JSCPR shwai tu da chuan min chhun khan kon puile sai rangin kar kong chhezwal siam mek an tloa sarkarin kong siam that tura ma lak na te an enfia thu an soya
tun ang zela malak na akal chak ani chuan kong chelai chu lir thei zo tlaka siam thatvat an bei sei ti an soibok lir thei nei tu le akhal tu po sang sangin kong chelai siam phuta mishing mamo phur lir thei tlan tir lo an tum thu an puan hnu in sarkar chuan kong siam that chung chang he bo zuin Mizoram PWD le NHIDCL ho tu te chuan kong siam mek chu an endik ngala hemi hnu hian Inrini Khan Chief Minister Puzoram thangale JSCPR shwai tu te chu anin koma leila pura tanga sailang in kar kong siam that thwai da turte an ruwa mana nimina chang khan kong chelai siam that na hi ngor takin tho anita ani in than puan thut chana Congress thole mek lawanga MPCC in an pu Mizoram Pradesh Congress Committee Chief Spokesman Puranal Sapatlaw chuan Assembly in than hun chumdang aya ama chan chu Central BJP in kopuyata na an hnol tak MNF party aroi mek lai le ZPM leader boruak niam mek si chu Central BJP in Mizoram Congress thole mek sop chiat na na an man rohwal ZPM puitlak an ni laya rik phut an du wang ni an shat thu asoi ZPM le BJP ti an tho howarin thu soi bokin ZPM leader phone call lar taka BJP tho pui adu dana soite LI BJP unit tho khuma Central BJP tho pui adu zia sia ha mi pui ma a alo pon chwa tele Christian te me malian ber BJP chu amui them thiam na manga ala soi chiat ngam mi alo dana tangin tun in thana in mamo ve an chan ho hi thil chik tu terin dana ni ati ZPM le BJP ti an tho howarin thu soin ZPM leader phone call lar tak pakhata BJP tho puya du dana soite helai BJP unit tho khuma Central BJP tho puya du zia sia ha mi pui ma a alo pon chhuwa tele Christian te mel malian ber BJP chu amoi them thiam na mang ala soi chiat ngam mia lo dana chang hian tun in thana in mamo ve an chan ho hi thil chik tu terin dana ni ati tun chobin thana Congress din puntur chungcha nga chanchin thar la khom tu te achan na pusa pachuan mani in an sarkar theidon ti chu anin mudana ni ti in sarkar na thokten a hun taka hlo pe theitur pural so dalam an hoi ni in a soi sarkar na thoktam takin all pension scheme lak an du le ati a keini lamin kan boy pui le mek ani awangin an lam an hoyarin thu a soibok Rajya Sabha MP hlui chuan Assembly in thlan tur poimo zia chu zoram mi puin shat thiama rilrufim manangai hle ni in Congress Party chuan a hria ti a shwai tu tur in chin kwal na hun ni a Congress Party chuan a hriat lo awangin chumdang zong a in Mizoram in shwai tu belchian do le rin ngam tur Jordan lui min shwai kai tu tur CM amamo ani ati Election Commission of India in November ni sari sang ni somni pathuma Mizoram MLA in thana vote la te chiar hunatana December ni thum sang ni somni pathum pathian ni anra chungchanga Central YML Mizoram Caution Shwai tu te committee chungoi antum lo Thudondanin Central YMA Executive Committee nimin tlaya thukhom chuan vote chiar hun tura pathian ni ruat ani chu than tilawa vote chiar ni tura bituk to thak tura ngen na ECI hne na ziakin an thlen don ani Mizoram Caution Shwai tu te committee po in pathian ni vote chiar chu than tilawa hemi chungcha ngai tu hian an thukhom don bok ani MKHC po hian vote chiar hun sonani thei na atan atulanga malak ngei an tum ni a hriat ani bok Central YMA Shwai tu te chuan NHIDCL Executive Director Virendra Jhakar chu office tui khwatlanga an kom Mizoram chung hun sang in kalpo na kong pui lian NHIDCL en kolon nuaya siam mek chungchang an soipuya kong thazok kan nei theina na kong pui siam thar le a om sa ti zo mek ta chu furpuya wanga har satna an to an sha thiam pui rwalin ram mi pui ten an tuar ta tukle mangan thak khopa konga chhia chu sha thiam har san ti thu te NHIDCL Executive Director hena hian an thlenani Mizoram chung hun sang in kalpo na kong pui lian NHIDCL en kolon nuaya siam mek chungchang an soipuya kong thazok kan nei theina na kong pui siam thar le a om sa ti zo mek chu furpuya wanga har satna an to an sha thiam pui rwalin ram mi pui ten an tuar ta tukle mang an thla khopa kong chhia om ta chu sha thiam har sa an ti thu NHIDCL Executive Director hena hian an thlenani
NHIDCL Executive Director Virendra Jakar chuan Central YMA shwai tu da thu thlen sang sang chu changin chakzo ka man lak ngal tur thu asoya sairang le vaireng te inkar kong chhezwal pui hi ruwa sur lo chuan ni som pali October sang ni som ni pathum ral ma in pangai taka motor tlan thei turin an siam ngei tur thu asoi lunglei le tlabungin kar kong porwa asur lo chhunzom chuan ni som pathum October sang ni som ni pathum ral ma in pangai taka motor tlan thei turin an siam tur thu asoi bokani sai tua le tui vai Manipur road po chak taka an thom that mek thu soin ruwa asur lo chhunzom chuan hun rei lo chungin motor chitin tlan theina turin an thom that thwai tur thu asoi bok wai meng khom pui lian ni somni pali atanga ni ruk October sang ni somni pathum chunga biate khwa nei tura Mizoram mun sang sang atanga biate panna kong NHIDCL hnuai om te chu ni somni October sang ni somni pathum ral ma in motor chitin tlan thei turin an lo siam vek don bok ani ajuldan azerin sub headquarters YMA group le branch YMA ten an huam chung kong te chu ni somni October sang ni somni pathuma an endik ang Chatok lo le motor chitin ta na tlan har salai deuh te chu ni somni pali October sang ni somni pathum ma in an siam chhale vekang ti in executive director hian thu atiam bok ani Jakar chuan Central YMA shwai tu den na hian an har sanna to sang sang te alo shila rasu reng mai chuan an na tho ati khai lak na sat thu le har satna asiam na sat zwal thu asoi bok ani khwa in za angai chunzom zel chuan an na tho po in ma son chak thei to tur thu alo soi Central YMA shwai tu te po in Jakar chu an contractor te tun aya chak zo ka na thok tura nor turin an shila ama ngai na tho na mun te tam theyang ber lo thin tur le har san na om te po ama hawa ching felwat thin turin an shila atul phat chuan mun sang sanga YMA sub headquarters group le branch shwai tu te po an har sat na sutkan pui tura som thin turin an cha bok ani khazong kha tun chuma chanchin thar kan ti chhuwa thei tak kan ti chhuwa thei ani a hlir tu te in zawai mang tha ule